Sompa penipa osisiri prisie obi sisi wasisi ni bi asabon sam kura ne bawu kai ne asie bie sipen ne asi wiase we mu bie sipen ya transit anyam gwana mdi dwumadi no ne sent nkofo bi ne chinchim fidie ne furuma a mrande ne monyamfo bi ne yatimi akon akoyanim azuka oka ho wo ba djuma papa sanso na yawo ebo na chi do ma ne ma ekoko na nim de ma ya pa okon kan bumpuni man tamwode ya ne obekọ akwato me amade nyina David nso wo waje se wo bo adwuma so se Sompa penipa no ebefa ntuma pa e de afura penipa panyina tenase omona samoano no a wade ya dem homodo enche ebeka gya na gum se ne mo hwe ne da no ne yatimi akona ne producers amaye nsem na ya de bramo eye kokosachi frecha ono de wose wono bola so adidi a o mpefie de aha ndi ono no oba open no kura wonto kire ne awa obi ani nano aha ndabi ya ontonkune ya omfa ode mana wonye kokosachi no saa na chief producer nkwanta bisa Isaac nyina nkwanta so ntwe mo mani ne so abrabo mu yedina mpanyize ya na hwa na yegina ne senti no ono so boya chi dom pa ne nsem bebe nyina no omo na ekofa nsem no ede aba na afi yakumi akoyanim pa ensem da pono so ensem asisi na ensem so aba ya transit no aso ye bebie so akire mo me yakon ede akoyani kokumbacho bibia boko de Kwaku bibia boko so ho ye awrade aya de asa no menyam so ho do malaria bi na be so di nsem no ba man se wo nu mu ndro malaria de yare bi a akani pabenti so kwa brochi mama malaria mu suro chen HIV ha dwen pa odi won agro obeje se malaria bi ni abrochiro ebi ni ho tunyanya bia na ayom se isa cho nti se wo ba se ya won se enwan mo ba no ma wo pane ana obu ho a de ni nrama no okay ana ukọ so na wunya bia eti eji etimi quarantine te say de wonya HIV no ana se wonya ai friends yale ya ba ya ne ya de ye matu ye yere no matu nti abrofo de abroche do mu show malaria chen ya bia because I adwen na ha na ntontom ye no mo na ye busua ubende nti enim wo mo se no pra ne ade a se wo curtains wo pra ne ade a no mo serew wo kwa otimeta otiri ho no wa pra no brawia no aka ho na oko nti o ma ye stubborn nti ha ne de meka se Ghana ha okay ana Africa ha nyame ne de ete ha pa nyame ne de ete ha sa na te na hwe kumasi kro yimu gwatesi a choki ne ade mufi rabasi hwe ma me hwe ai boye ke yi okay eko keti a ho waye ke ho waka chepa gwata na da ho no de bia prisoners e wo mu omote esu de bia mu ye fi ni nyina so gya nipa ye wo man yi mu o na wudura hu fridge aya o matutwa yi dade no form na wo mu no o na mu nyina ko so hu nipa o ye so da eka se ayi ho subi ho no sa we ko na ye wa kukro ma adwuma wa adwuma wa no sa na ayi krakro Kigali Rwanda omo kro man Kigali no okay sa maybe me show mo documentary bi gwata mu nyina no omo run shift o ebi ba no pa ebi abawia na ebi aba najo tunam kro no oduan to fo utimi fa eti kromo ano empanifo no mo parliament na mo kontokwa ye no adu time adwuma wo kromo ano na nka ye fefa sa nkula ya wo mo de trouser atoto to mo tu ni ade akwa bi wo adwuma ya sa wo ni ready wo nkono mo because wo kwa adwuma eti sa no ma wo nyina esa kampanifo no wo mu gya ntokwa na ekuti abode sa na no mo fa sa adwuma no kra abosum be so ntua woka adoni asem no na nka ba wo te so ahwe ni etuo mu ka yie zoom lion 1.5 enso netimi kam enso netimi kam minim se duabo bi ni abo se nyame na adom ye ni o kwagu nyankopon ni me minima me bi asole ahomache e ko presume lion ti se ka bi bani light abo no ma me su ni akuno so etua france ono ba no fa no reflector se ade achi na ni jo opentem eno anfa reflector ntia ai wonya bibia na ko agura su ni light na agoto kwagu wan konso a ye yi na di o oye adwuma nso abosume nso so ye nso kwa ye ntwa na kuro be na nipa timi kwagu etide bia me kasa ya na omo se adwuma ne unzo he kwagu se wo kwa abrochira do ye fridge si ho no enye ono na ye box no hye ho ye wo do ono so ye box ko na ye box be hye ho wo ko bensa be bi omo ye bensa no do ye car door no enye ono na ye bonnet enye ono na ye engine ba ye ne ha no sa no mani na ye nim enti ga adwuma wa ha enti adwuma na wa no gotese ne ade me sin ke fa na nkasa be ye run shift ebi kwa na dwo ebi kwa wia hwan na ema kwan
akoto torrent agum because we ko ye mu adwuma hwan na ma kwan akoto rubber atum so na nka rubber infidie ya se be recycle se dani ade yi na nke di bia beti factory ya bia bi eso ye bia kura na mu befu obi an enfa enya adwuma ebi da ha ya ha amana se eti kwaku Ghana de me nyankopon me nye sure se woni because the bibia mayen to hwe wo de pa ma ite se de oba hawa ana oba ye bibi na kan no nti a no agya ne pa ma sa na Ghana nyame aye nti kasa de be koso e be do so pa kwaku enko anim okay ya ko ya nim so mpa se mpa nipa na ate enka ya tena se ne ya tena se me tena se abdi bia se ade aya na me ye de boa dofo ne se me try na ma boa se ma dofo nyina be hu ayarsa bia papa a o betimi akona ne ma akotote de ma o ma blabo ne sent ne express group oseme nkan kire o se for account December be down be bia wonam biara o de account December down ma ene ma be kotote de amount o se country be na o pese o koso tuminikai ne fa ho bra be down wo ne yenkonko yanim o se o pe Ukraine akọ o pe Amsterdam o pe Canada o pe Saudi kuro bay o man bay e na o pese o de alupre ekoso o se be down o be down wo be boa wo na watimi akon e de akọ ni tuminikai nefa ho kodan express group for brado ho kodan express group no na omo boa se won so akontusem ene oniama nyina be kotote dia ma editumidika fa ho kodan express group e pato omo ne yesan ye nche na nso hindasem ewum ne se ampa ni ampa ni nuane ampa obia no o madisivu ne da the express group se kan ho na bra wo number ni fa frɛ won na fa akontusem kodan ho 0552822787 0552822778 ombejo so na 0249000448 0249000448 from omojo so na niam akotote e de amaupa sa na 21st clinic se me kancho se fa oyale e bra be dan won no ntu ase emfama okojo to sa 21st clinic omo bo mo modino sciatica yade no omo ena de ba yo sciatica yade no wo mu ena de ne fa pempasi yetu ase no omo ne kofa ba ya na sciatica no esudo 21st clinic kokokokokoko wo de also ya sciatica bra ombe tro se ayaresa ne fa pem no omo ho ena wo edi na esomsisi esomtu ase esomanentu no 21st clinic gada romanti adwane kire wo nko ho onya konko ade a ntini be di afusan na niema akotote de ama medikin akan elidi ni to stroke ntini bacho me man ntra wo so nche na akofa hawaba to very green sim ka kumase ye hwan no mo overseas ho ano mo afezo no bo obeto wonka akra obeto wonka bato sunyane nkranza tachimai omo wo nkra ya amoso no so from a omo abe ma set me account number 0540311311 3 ko ka sim kan Joseph ko ya de ne bla bedano na afi omoso entu ase emfama wase ade se 123 eco capsules ni bi na wan nom ne se de o ma kirewo ese otimi tobi nko na wonom ne se de o ma kirewo a me ka ja nan se wonsu be nyo ayale safa ntuma pa fra na otimi akon de akowanim edi 3 eco capsules me mo amane o e pa choko ya de fa be down obi o pusa na nipa obi no wo kwan ne minim obi o ja ne na moja de akire mpa cho obi esisi ne to ano ene na ni ho sa omo de 3 eco capsules ni tu ase se do mecho se nom ne sa pepepe sorry ahoto beba asumdie beba na afi watumi akon e de akowanim pa e ba your number is 0546107107 0546107107 ofroma omojo so na wakon akowanim kitima herbal center Dr. Kitima no papa wo ba adwuma papa wo abu akwa Methodist church no akiri wa ukodura so hwe Dr. Kitima akura be so nsa do wa kire doctor abibidu ya hwe de alternate Kitima se men kanto se stroke tetu abra stomach ulcer Kitima se bra ede na hawo de na etete wo unya wo enwo ayede na ma HIV achewo nti ayo se obi ayi ama ebacho se bro be yo wa tunu ama odura ma ni nyina afiri so ebacho awo no baba ko emabiem Kitima so be ye ho adu ama ne ma akotote de ama fa number frep never how ko na no nso ye number is 0246 914-717 ofra ojo so na nso wakon edi akowanim Leicester Ghana Limited Leicester for na the Yas sanitary pad ne bayo sa Yas no ebo adwuma papa oba ben na epebi abo tutuminika se otie manumre ya 24/7 abo sa uboza wa service kama etwinsu obo na ni moja gufi bia na afo ne wasumdie e ba jo wuton bi a
but toyas ni bia no na beboa na wo adwadie no akontentem because go fu dwa so no eno no mo pentu ampe bi anto a ebe ha wo pa e ba to ye ntunton e ba to ye ngoto na nkran so nyisu ni fie ne nkonko ye nim wo number ye 0501 390337 0503139037 ofro mo mbejo so na wakon akowanim Apostle Dr. Emegashi Semenkancho se ebato abrabo ye bona setena mu no se wo pebi pepe bia ya ebato se onya yaresa se onya yaresa nkwa ne abese wo ye bia no wo betimi ayenko yade amama nkama sem ye no aba sa doctor we na me nkura bem ani je sem de se ye wo no okura habane o mpanifo busa ase no mu ade grandi okura no mabbo no ho ban abesi na nananum gina na chi na haban tenene enti wo san yale wanko afa number frɛ na kwadi wa yale 0544 580936 0544580936 so frɛ Dr. Amagashia obeje so Diamond Scientific Hospital Diamond Scientific for no omo bo aduma po na di donate ba ye no okọ ma yale sabia wa omo tu yade nyina ase ama asumdua ba e ba to eno firi wa omo sa de donate kaduro no ye de yale na ha wo de yale na etete wo wase bobo donate ni bi bo bia remani ama pete egu na so tuma sore waka na wakon akọ nimpa donate kaduro na ejentre ha Ghana ne mpatamu ha nyina be ba to number ni 0246727677 0246727677 ofrana o je so na wakon akọ nim 3P garlic mixture 3P garlic mixture what is a stroke natural we could adro was on the the garlic na be ntrim mu amu ni garlic timi enti chana for no pepper we bia untrima yi niam bia afru ama moja na dia afrisane moja bia abonto bia na be yi na afri kwan ma asumdua ba enti mesre wani di no matufa ka che se me ma ne ha okora fa ho ko nan aduro fa ho to so ebebo ama stroke yade no wa recover ntem e ba to yade hoduo bia keka hu bia no omenam garlic mixture so na omatu ase de ama e ba to for mo number e frɛ omo na agi nchiremu akyan medie na timi ekoko wanim 0248928824 0248928824 ofre na wo je usu tabita clinic se menkanto se tumirika nebra Cindy Junction no beduru pe ono tabita no wo sa oyade wo se masaje de otenete obi ana se tata otena kema na ana se adufu umi ana atom pa to bi wa ne yam afu ayre tan no anwen se kusikrante no a yare eso ni di kwa so beko tabita clinic ho no masasa ayade we nyina de ama mo masa niwa agoto te de ama da biara da omo ba adwuma eka kwasi ada nko aho ena omo ma ba to omo tam ne anopa 8 am to 4 pm edi no omo nante abebo aho number ne 0202347647 0202347647 from where no omo amane ma nkoto te emfa ema afutu sam na na eguso se de bia ba ya de bram no ama mu bia na ye ne mo ene ne ye ene afutu sam ma de ba no etia wape na ejamono de atoso na afi no monso matimi abo awura ne akoye nim ene me beka kira wo se onipa tirimu osum ntimpacho emvoadamfo nkire wonipa wotoma wudie baabi a wunya wo mu afiri no baabi ama wo nsa kɔ wano no ye mfa adamfo nkire ho afutu eso betie ne ye de akɔ adundun mu pa ama me a ebeboa wa obi nto ne buntie do obepira kasa a ofo ye nipa bone ni obi nto ne buntie do no abaya quick to judge baso betie mafutu yi na hwe obi tie manumre yi ode adamfo kɔ kire baabi a wonya ne sika firi ode adamfo kɔ kire baabi a ofa ne niam afiri adamfo na create wotan ama no woni sika kɔ otimi kɔ firi na nke de ma no eso na wotan abeda mo ntimi nkɔ obi mo abɔfo mo ntimi nya adwuma enipa tirimu osum ntini baabi a wudidie no ye nche ya adamfo wo ho kɔgye ne bere ni bi se emu yedu na betuma ma ne bia ya adwuma foma no ba so pa se agam mo no na da bia da ya omam ne amedi no me kɔ ho me nkɔ de enipa tirimu osum nti no ya no ya hweyie oba bi de ba ma bi o ba ma na hwe ne kama ne niam nyina akɔ yie ma no ode na adamfo adi da ti akɔ ho one day adamfo enwo ofetan ni nti uni mema no makɔ no wabewura mama nne wagye aboso ama adamfo oti ni so na nka bra ne tua papa bra ne hwe ne papa kire ne dan ka anso kire ne light bi ama kire wankase okotonku enne ahwere na mo bezo ye ne ho bone say nipa tiri mo osumo etini a wo boa wabrabo mu no
hwe no anfo adamfo ankokyere no na obesem montem ono so nkonya he ye obi wa oboa otuzu so oboa ya se ono ne ntem ebesei ne mo mfa moane nko nipa ne ho na enso se no obesei no ekobasa wa hawo etimfo adamfo nko ba bia wunya mo afire ye nche ne ho kwan bireni bibi boa no support no bible kura kan di adanse akese se onipa bia wo fa namfo no ofa de se ne ho na emu moyonko bi wo ha ofa mo se nua na se awurade kura wo obi opeso oda ne tirimu po adi kire na eye yonko nye namfo na ye tu so wan hwa wo nti ase ye wo yonko ene ye wo namfo enti ba bia wadamfo pa wo mu awo no men try dasa wo de ne beko ho en try dasa wo be kire ne ho en try dasa wo be ma ne kwan no en try dasa wo be ma na kwan kire no Mrs. Wantimi mpa nkwa wona be proto amia na no obi ko fa ne niam otogo a wo ba ye be kire ne kwan nya adamfo de ne ko obi na fresa ne niam na ode ba o ka na e ba na de se hyemutin mo hwa ne ene ade afri ne nsam ene o frɛ no asaka se o wa de no mo yesa na nso ye ono a enumre tie ko asopa mu ye emma sa de we ya di o mo dɔso emma sa de we ya di o mo dɔso na papa ne penasem ba na maame ne penasem ba a kire wanka na eba ebinum kurase ade wa ye na duru ana nanso o kire adamfo ko bie no ene se nipa ne mpenani mu ahwe me se me tuufo anumre ba bia wunya wo mu afiri no hwe no amfa o yonko ansi ho kopebra mani bi no nso mfa mo ne bra aso se ha ne fire die nipa mama bone mpani tirimu da nipa ye sa abo huru ye o bone mpani tirimu da ada bia mpanyimfo bu bese fa ko awunkosua wo no ye ntobo banko ho anati hwedan mu a ye ndibo bagro ewo ho ndi mesre nya wo fra na damfo no a wo hia no no nya akoto aduane wo no ho wande ntudi na ye wadamfo no ni oye wutima wande pe odina ye wadamfo no obabani a wo yiwo enu ntu adane na damfo no mesre o se ba bia wo nam no ye nje no ho wo obi chie no bibia ba ye wo yonko na sa yonko no wo ye wan pe ne pe enna ne pe ed sa yonko no omne timi kobere nya sika na da wo hu opebia no abaji bi wo ho it is any pa wotimu se natural no kura mfifire no besa wo na we enjoy more desire onko no mo demu wan pe wonhia bi won wo te se yese wanya amane a na obusa de kro na de kan ba o ka nya ngwanhia na obusa o ko fitam mo se sei the first question obebusa no ko nim se no na betuma ma wa were ho ayira o ka kire na so obi a obo se ni nyina oni bia obo se wa surprise o half bi na yam di wom uti se da bia o tema ma ba sa ayonko ne ye one o munye two da bia da se ofiri mu mpa e na foforo beba o mutimi mammo mu da nyame anya ne saa edima sraw na mfo de wan wasesa to hu so menen na kotrek menen na kokwan so menen na yesei e na wonkom o so ni pe kura bi kura ofie wonsi woda e pa to so o ye ne saa o mu abi ano ebesi unhira bi ano ebesi mo anim na ahoso tu ana mo esefata na abega so fa e ka kire ya me nhira se wutie na wa ye nsa de amaye eja mo no men nhira wo yonko baby a o mu a efiri ba ogwenche adofo ni ahwefo hunyina adeso a mo hwe megidi ese o mabo time etwen yen ka o so ne Monday de dan ya ebeba abebiem na omadwen che o mo ene mpaebo o mo bo maye no yakone aba na o kasa adwada de ukoba in fact makasa asemo ise obi a ofiri ade bia na oton ade bia adwada ye naka adwada ye naka ukodan kan to kwa beba because obi pe obi na wonya na weekend ene oteno oteno no akwa che no ana akonya na ofie oba so na wo kwa ntimi hwe ne kwa ti dwudwada se de aneze mema no amanfo afefe ye fan chake se ma jaba free ke edu gas oven echia no pa me amini pa me papa nyamini pa odi for Samuel huntaunu na na free wo Ashtown na bebia obi ano yire echia wunyina wagu onse nipa ho asem ka no o ka de wo tie yen ane de o hwe yen so wan ka ne yi a ne ye je wano asem akosi baabi company for say wonsom nka anyi nipa eye na me de nipa be gina ho enama e friend brebo de nipa be gina ho ama enama e friend brebo brebo ya namu a obi ape
edepa but enam ne party nyina no ehon so na edey bonwono so edey ewe bata nti se wanhwe yi a obewe brebo but nyame ampata na se brebo no pai bonwoma ne pai go brebo no wa na enwonwono sa na nipa life nipa de to say dem dey gina se brebo nipa de se brebo at the same time sa nipa na so wanhwe bonwono no e pai go brebo no wa eno so ye west ya wo mo bebre ho no mo bonwono wanhwe bi ka wano a wo bewu enti sana nipa dasani ye life sebe akoye obi bo bisa se die enti na nka wo ko ba bia na nko hoda sebe untimi mfa okrama nkwa na wa ponje bi ovio nko na odi nipa na ekwa na enso yesan aka se mfa wadamfo nko adenti na ye kasa ye wo adamfo ne ye wo nyonko sa no ma nipa bebre nim o maka ni nyina afra ye wo adamfo ene ye wo nyonko eno ti na de bia o maame bia na se o papa bi se wo kwa wade so ye be ma yo ba ye tufu se hwe hu ye wadamfo nyonko de ya ne ntanka na emom ni nyina no it depend nipa oni na de be move afa kwagwe oni pa bi wo ye fro yi wo trans angrofo no yi wo tran na me ne madamfo bi twempra wo area baako wagu achewa achemowe na madamfo no ye mfeni mu pa na sata afa na cocaine jeans abaso unhye bia ni opanka unhye bia unka ho na kwaku ye kobron no so a na se bron ba ko nye fie ba ko ye ko ne ye nyina ka bom ne ye ko a menwen cocaine jeans ohwe opanka na me so agade menya bia me so me de ko ejedu mebi me nanam me so ohun sa wo ba no kwaku me momo me ko chere me ko no te ho wa dress shepeto wow odeje awon Ghana nso ema na ye mema na especially ma omo sa no ma wura baby odi be nyomo sisi ya kama oni se ho ye koyi odeje me so me ba me se me so ma keka to so ba me ba no na me so me de me hwe madam fu ya e ko fam sata mo panka na nya easy pa ebi ni fia asama me kan obi cross akura bi asisu a wo ye dwesem batiza cocaine jeans no wonim se cocaine jeans bi ba friend cocaine jeans ani wo panka na oni na ye powerful na madam fu obi a me ko che me ko no no wadi kan ho me ko no ayi o mu show akototo nyane no my expensive ogwan kan tuma be lusu sadi o kikan sam ne bandi me so me kwa makwa kwatam sei ete sei aso si odan nkomodie afede na me nipa ne mo ba no afede odi twa mempoa na de oba na basa ale tana nkomotentene sa agura dipo ye yi watra o unya bi wo abusua mu a ana wasetem hwe ana oburu ba chele bi ari awurade nyankopon kwaku no dress say madam fo no ona nagudie na wako wia ene wonane kakran ona odi yeso asem wachire kwaku tibihwe kum namsa afedie na me de ni muma beto fom no de na peja afedie on yenim no kwaku ne de anu hunu ko maasre da bia mfa afedie madam fo yimi mum ye yimi ho tu ho na afra wadam fo no kwa ba hawo afekwaku ye yimi afro ene wo yi ukro nya so no na na de se oni se mepe okra bla won krame desa kan ne fe no ujocho me na make a chro ya kima feel girl no say dem ne no and ye nko wa ye nye se no mu se afekwaku mani hu ye no na ma ni me enu nyina wa fa me enu nyina ogwa mani ani pa hu owi ase na ano ode ontize no ye to hu ye hu bi sa broken heart ni ade no ewo mu se nipa bi wa isa ne mia wona kai da ne se ebe kuye pa mi adwene ho da bi ana ye be rinsa atro da bi rinsa atro afi wa keka wa tafro mu mienu nyina madam fia tafro mu mienu nyina to kwa bezi aden to kwa na esie wo yeso ka wasan achi watu na obi okuta gold wona ne de sa kwaku ifiro na madam fo me ne ntem wei
obi de na danfo bi akọ ne boss bi won ka efe kwaku yenko jame nipa bi odidi man bi ya ye firi nkrabre ma ye fom bo nyina da ku bi no hu mi o papa no se me kasa ye papa no se the way am si bu ade enti papa no hwe me de bi enti yenko kwa ni yenko jame na da na se ma me kwaku sabi mi to nsu aba wo beba ne wo ya ye wachi pasa afei obi de obi ko ba bi eduru mre bi no afei ade chi ya wo ko ye no na nipa na ye ne boss na nani masesa ada de ngwa asemasi na ye den na me kuru kwa no ne me ti se yo me nwan ba me ntwen ko ye madamfo ba me ko me ntwen ko am ne ko chia me kuru asesa ya ka chenzo wo mpra ba bi abranya no ade ade te drum me bi ho no mu a ade bi a wo ye bia no me se adamfo sam kwagu de wo ka no ayade a eku nipa na ku nipa nipa bebre no ma bi asa ya adamfo ene efo yi otra na sankrofo so mo ko hye ho a ewuro wonka bibia ma na te ase ewuro obeya ma nipa na hu se ono ne wo ho no postu ni ma eya ku agu ma menga sam cho nipa ho e ma kama hu omo anasebe what a shock bobo down most of them no sa no ma we ne ku omo yo tena na inshanka urade se ya na omo so omo kwa na ayisi omo ye no ma san babak komesie ene de pese e kache nipa da sani bia san ka danfo de ofeye na emu meso danfo na so nyonko na nyonko ne danfo no won kasa no ma o man de nya no sikiti nya se ba bia wudidi ho no enkoye wonko an nipa de ntamu asem nipa nye emi wo nipa ho nipa na ma no nsiabo kwaku ati se tam ye betuma nwan na ma na bo 9 ni apon oye nipa se no woje no ene computer ni ade computer o twumu tan enye se nipa da ewo kwa bi so nyankopon de awabo no ntimi enu ti nipa nyankopon de bo nipa ba ye beto asase su no ebi adua frafra ye bronsam enti nipa ye bronsam ne de ne ko ye ne ba nim na nim ntra enti ade bia nipa wo ye bia no try say dume bia to ano na reka dume bia bia wo ko no hwechi no hwe hara obi ani wachi akọ because nipa na ne ko no anya de bia makasa asem oche ose obia mpe obia nkoso etolo bia kwaku kokura sasa wati so bereso waje bibi wo chira obeba ya sesa wago ne de nipa so machiwe abrante bia wanya no branta gwe ni madwuma oye o eso abrante ni bafie pe edu medu ko obi kura na ni boyfriend na se ni kru bafie kura na no na koso na mso me ya de mama anti jana kwa mama me baba tia CBC if you are team na me maame awo on say papa ne maame wo 10 na me papa choose say edan ya wodam nso rooms no so ndio ma na ase ma papa ko ya se sa togu aba keke yes o ma eyi na ase metena ho tim maame wo a ene yemasie nyina na fa na ade bo ne na mo beda so ya homache no na ne akura akọ toilet wom ne oye ni say wa hohuru mu nyina hata ne wen kwaku se fie ofu ahu edim papa atwa no one day ahomache kama wo pia akọ ena omo se safu so omo horo because am ma me hyedem awo foforo papa na ipie o se kopani one na yirebedie wakumi papa kwa na bibisi wonsa na chi odurufie na bontene ho a utim se nipa edina na kwa donto ena wogina dan na chi din tie ni nyina nti omo endi akọ topic foforo so no ansa na owura fie ho dina ayo omo se we de wante ye firi ho yesi oduru omo nchan no se edan wa so enu otwa mu no ko yes edan wa so na we yakohwe anim na we yakọ enipa fun nipa bofo so nipa woni nipa insan ni mo me se o mind no sanfa so nipa onyene bone yo kwaku unya ne abedi kura plan ne de afra wo wa usika ni mo se kwaku me se nipa ede nipa ede ye kan sa but at the same time adwen na wo de do nipa no sanfa so nipa omugwa na kwa ne ba bi o e na kwa jinsi because we dey me kwa mema kwaku bi oba ya gi 50 no enya me dia no kwaku dine se ya man kase akura na odi we bra nso nka ho me se ga ha kwaku wo kwa hunwa bi ho che na odi sika ma na adom no ya wo so man ka sika no nkonka na okoji sika bi aba okoye ne nsa ka sika no wo ti bia ma wo de ba lo fe no kwa so ya no kwa so ya sa ne ya ni pa ka no be ya ka obi ni obi ye adwuma bosumi asokra na sabe sika ba no
o chia sabe ni nipa kan kwa ye problem esa ye ne ya nipa ho ni o na asema na ya start asema ka say adwuma ye intro na ade me se waka bi wo ho adwuma pani bi bebre most of them o ma fa sabe nipa na o me adwuma he ma me assume la your car ball no etu pa che say ma me ni pay ye say ya ma me wo ya dua wawu me se nipa wu se asase no endam ye ne nipa ya ho na ama de nipa bebre wu eti nipa te se brebo me se ede na so bonyo batam nyansa why tewia se suo nipa na sa do nipa we wa dwe se de bia wo do nipa masa wo be free wiase na de wo hawo no kwaku enipa no wo hye poison wa ko me se nipa obi e wo free Canada ba ko me bawo na poison no kwa na ye nyeba na ye kwaku abrantie free Canada ba okay wo ba fiefia ye de wa frefre ni nuanom ne namfofo no wo to party mu medi dibi wa me akum wa kuma yanka mu me akum ye mu nwe uwi amuni bi abrantie nsesi wo no wada ne ho ya poison no ho na uda pete ni munyafo wansan ko back to Canada yebusa ni nuanzo ase wo nkwan na watu kwan na wa betre ze te so sika show kwaku nipa me se wa de wo tu sika ubotom sika man se onye to adwade ne wo ko ya no aka cho se unti wo ba ye ni we na ade ma be show ni oba ya wa ma bi kura no so no o mo se nipa no ye trimodemfo enti nipa gina wo se brebo ede na so bonwoma e bata ho eti nipa da sane bi ene wutie ye yesraw emfa ye dwumadie sese be ye nkwasampafo anase enim ne ye ka cho nipa na one nnama one na ekoba no wo mpew yie yo nipa ye kobra nanso edwuma bi nipa na ene o manam ti nipa ye kobra sa na wiase te do nipa na senso nipa yenko enim untimi nyi nipa mfiri wasetenam na mo ya mo ni ada wose wona mo fere o namfo ni nyina no bone ahye won kam se na obi be fere asu o oba bi dada mu tie anumre pa sadio yade di no ama ofre bra ya wonfa ge bi o ana bra bi hu no so penasem kwaku ana ge ana bra no ni opa bi o yema no se bra ne mpe no na che o se pa no pe ge nasem di ge na life asesa na damfo ne ho ofete ono oba no ebuja se na de hemfa no se de no se bra bi amakonya no me kwa mfi so opa mi odika medidi na di afede wa mama ya wanse peda onka hwe nkyira me da na no de ofra me so opa mi nuaba na nya pe no opa me no hu me na ka ne se omoa me eno se sa ene we de wato di dakro fa me chia na me hu no wo so ado be ba me frɛ odo da be ba ge su kokko na me ntu fe bi oduru ka no na man ne fole ma no man ne fole ye nyina nya na adwen so obeyi ga na ma ho edi no de ga ni sika ma no afa de obeyam mpra o hu se ni kuru sika ekọ abonten ene o strategy central akono de tu ni nwa no so kwaguna asem na awreho abase se wo ne boy nchen do na be mema adamfo na besra omo adamfo ne ba ya na papa ni sika da table so fa de aba no tamsha adamfo ne ba papa na ba am de yitu am de bi ja unu aba akwan de ja ye hwa ye hu ye ya ye hu ye wasi ye kobo set ye kobo antinya me yama wunyina sa fam sika o ka kire wan enipa ene wadi nkomo yankwa o de he mo nwuram na se de kwatabuza atwene nsane tian de ne asema ba hello. Yes sir. Mede me chia mo ai. Kojo ya joso. Anche tu sir. Ojoso. No ke ma kai 72. Ni mara ko fi, ni mara ko pa na pe do bo ke. 72 nkomo na wudi. 72. Kojo wa dwan ye nkwa agoyo. 1972. Kwa agoyo. O de na ko spine nyako. O se wa so na pe de e change e bia. Ba, ye ni mirika. Da me wo. Unni mo ngata tesa, ko ko ni na ko kwa tesa o nyedi. Ba no tesa sa unna ko mo ba cha se ne bo bo praise. Je o ga ga ya ma. Me de mana ko da ko. Na msa wo ba bia, ma ge ata da yi. Anu tu na MDP. O to tanya. Likio. Ini mana ko ikine wa ko de ko ba ye. Tayi apede dam e never found no. No ko mana ko ya ko ma. No abo bo fom ki. Oh. Da ko na msu so en tam na ko e ma ko na te ko no wa sa na ko ko ani. Ti ya ko na do ba ta no. Aba ma ko nyen ko. Ni no na ke na me na na ko ya ti. Ba wi di je ana ko a onye ko ko na ko.
Nyami sha pa bi di am fi adam fo ko jono no ko do am matchum get remampo. Hello. Hello. Yes dear. Also me the patient the first Asankega. Asankega boko dear. Also boko. Technicians everybody. So asemo amoke dear. E bia for me do. Na me kun school kuma say me no madam for me mate. You mean na that one room. Ana ina yo wo so na that one na me da the top bed. Ana e call and say that. Na me boy ba me say best madam for no continue boy ni number. I'm offending you komo ke come in some share the same be ti guy go campus. Kuma boy no F4 card the dress and kegwa. Fajo na for na ka say the boy better me dem wo. Kuma boy no sa for car. Obedu ye na wan boy you na sa rempo. To for car to have kuma say na patutu. Oba en so boy bi elu wo. Asem ni shemia ma me suti ni phone sa me suti ka be ti le me ti me dem bi. Go na de power de me say so mu ye. And no crepe just to me that you made them around. And there be a will be the I am me. Said yes, ya fashion men no. Hello. Damn, young go. Hello. 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 Good evening. Good evening, sir. Please, I'm planning to changes to me down for me. Okay. Okay. Oh. Down for as a watch, Swimipa. And so, what we do, come on, downfall. Oh, we go trap our cheap. And we also got. Hello. Hello. The Christian Mishra Yanko. Hello, good evening, sir. Yes, our boss. I am from Omanhene Yaw boko dear. Boko. Young cow, eh? And Papa, hello. Ofalumbe. Yay. Amedia. Abeton grana fring grind. Mr. Enoch Nana 1. Bakope. Is there only a said that is Santoba Kranza or talk boutique at Ade? And you're showing in part to a crowd. Very day. Say you do one more cheap. Young boy. Okay, Kakrabi American say, yeah, yes, Freba, so I see be up to your pen. Yes, we are you be pen. O be up for a be up on the pen. And so would be a pen. And Yado, Odo and Saba point to be so. Not knowing I cannot show also. Then be a be out than Chereba say, Madame for be, and I say, also, why you be? Anthony Bagros of America. Mo ni papono wo fra wo nya ontimi manti a nga ya e so ya you bibi on so ne ya di ne ya kan se root okurafo no momone so ho no turefo na udi atata e be ja wani gracias ya min shira pa nana one. Hello. Hello. Good evening. Hello. Hello. What's it? Oh, I home GM Kakra, a Jumana woman, one home. Oh, I home GM Kakra or Jana home.
Ene ya de ne kwa akra se TV na wo baby do tie de bi ko baby. Ene ya de kwa akra. Mba jwan. So ko Anya ya promote no. Okay, ya promote kwa akra. Yes. Ba na wana ni ka so. Ni a ho no na wo ofani. Ana no ko Ofelumbe. Ofelumbe. Okay, ça bouge un boko. Ah, how boko there? Young guy, for I didn't share like uncle. Hello. International man. Sompa German of district. We on ya kura ukurumu. No, all gonna babin salute to say I'm so for America Sompa even Sompa 93.1. Sina mama mo abaso ne mo futuru papa na Manchester papa de Mayen. Sina Adam Ford na am say enta no kore. Sina Adam Ford wo di pa. Okay. Look at the one idea bo me pa no de sina. Ni me Adam Ford. Sompa am no very free here morning. Give me the another come. Some of them pa ni we be brapa. The story I tell you no go babin salute wa me ye pojumanti na for some days me say fa. But now, what to go into part? To do any day, that you must have seen from Amateur on a boy inquire for the minimum of it. Wow. Yamishda no nyokas here. Hello. 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 Yes, sir. Saluma. Yes, I'm a boss. I'm a person of the Tiger program. TikTok message. Yamishda, young queen. Some of program I'm mission. Now, some of the other atom. Also, you didn't be and you have my some of the okay. And I'm so be added, you be done till be about to be out to me pen. In simple, so maybe see at me and I'm the young so see at Tono. As I am going to any aqua and hello. 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 Yeah, good evening. Good evening, madam. If I try to find about Sona, because I'm free. Fantastic. The brother About Sona, because I'm free. Fantastic. Fantastic, or dear. But I am go pound. About Sona voice and down the Cacarina that the drum woman. Why? If I try free. When you win that the drum woman. Why? About Sona. About Sona, I am go. I talk, because I'm looking at your telephone. No, I'm not down for this. This is the TV. Meet you. Ah, okay. If I show, remember I used to be Tennessee. Remember this Tennessee. I'm a girl, another sister. Now they know women say, Madame for no damage is done. I need to know I want to I want. According to the saying, I did it to be an understand only connected. I'm on the moon and I'm for a girl on the table. I'm a judge on the camera. It's a day. At the end of the day, I'm a guy, I go on the champion. I walk out in some chair guy and some no, and I think it is great. It's a condition in the brain. Into Adam 40, we need to know the work. Adam 4 is a blow. The Adam phobia to Adam phobia to any time you bring in your Quran, maybe no in the other. But you need that. Yamisha Pano of Futu. Hello, last two callers. Hello. Hello? Yes, madam. I want to I wanna we. But that's it. I wanna we some banawi. But I don't know for it's a Oh, yeah, they. Because it's you don't have Menton can you?
Hello. Menton kai anu abana wasa baba. Hello. Paluma. Ye. Paluma ofa Pizarro ni ndio ndo kesi. My Pizarro. Paluma ma ko plan ko anofa. Pizarro bibia boko de. Ofa Kenya ponya ko pana Roma bibia dana ko mboko. Edo ba de ase. Ofa me want to go inside your shop police that pranking case. You want to pay for we bia itio. Na me njira hofu nyina. Na ofa na so wa dia bai Kenya ponya ko po won to nkom. Amen. Tanse yonko biye. Yonko bi so enye. Ma ofa ne bi ba bia nipa bi o ha ba bi edi bi ne se na wo ka no ense se o mani hu ho tanse o hu ha nipa bi aso suni ba bia ke mo so mu ye yi wotena ono hu se ana o kwa o nsako wa no ono ba pe wa sha se de ka ho nsem se ne ba ya ho ba ya hi ho na so sa bi amwa ti ni sha ti no nipa wonya ba bi na wo nsako wa no ya wonya bibidia na kwa no atu na ko so atna wa di dia ko wani na so dia to nchira Ofa Pizarro kika so fa so makra. Nyame onhira pa ntini so unya oba bia ye nkyere kokosachi ho. Hello. Well, sorry, I had to matter say you are canteen. Good evening, Boko there. Radio Dum Boko. Nothing about kind of your people and things that may be the time about my life in the December. You see, Salina is kept. Oh, because any Hana, not of you have not to be a home, or any that you need, and you come up and be a house. If you are really the reality, and I think you know, somebody, yeah, that's right. Okay. If I am a community, I have another one, a community. Yeah, and we are coming here before the time, passing over and the car to come on. We are coming to maybe we have not a number of another team. And we have one of the money. I think I can be one, we are coming to a minute. Oh, and you can do it. You need to say, I okay, we have to in the family. Sompa FM. on grab the moon come on boy. You got the hand. And now that's okay, any show pow. Fachewa never dem fanchom. So we through one nobody and so to me Eddie at home. Yamin sure ni pebia would tear foot to some enemy. We patro fatu kutukum and now to dim Sana Yani Bubu Benekana. That should be so when you foot to push your baby to say ya. One so odia bo brana wakwani. Ye ko computer so dey aba ye ko be drupe e the story chinche de jaso e be ba na afi ya kwako ni. Ye ko aba sisi. Obi ayenko babie na oto do nsa suma no to se de yenko babie aha nana kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo e wompem na se wan pedra obako beba no ne dansi wona ni panim nana mayenko na monko penko huni ene ni bina bina no anom so oba esi wo ko die nko huni ne enubuna ebra donek heba mister ewo ho diamond scientific heba fo ene dia ba eye mama dro papa adwuma say yes simo adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto adwo pia na nyana ana ko domina se tomase me boase kwantempo no so oni abot kale ene die nimhwe na china sese ubedi wa dance we die nana me dance me turu wa da ago na adiachi muda so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dance what solve the problem na me papa we dey me nanko the neck heba mister eye memedro obi onya finse du won tonka ho obi atwa frɛ 0246727677 and 0200844040 FD ajeje den kra to yatum enu agwo na mete se wo ba no se wo kɔ Canada woko school na yesi agya pia ba no nso okɔ nanso onu die okɔyɛ adwuma me say amanfo kwakɔ no enya gro jaye no ho na de wo
wo ko sa no Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Bese otukwa kwa ma no die. Wode be ko simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say you visit and now turn so go Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany nima wode be ko. Say ya juma so wode be ko Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Kekechira kwan ewo Kumase, Asafo Leba, Roundabout wa, Enkran, Kanesi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, ewo High Court wa, Tamale, Ayama Building, Yebe Temele Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Diabetes yarenti eyama nipa bia so obehu the sugar level ni senti Codex Health Care Limited akofa fidie nwanwaso bi ediaba ani dindi code free and afid code free plus glucometer selfidie ebemu wahu sugar level efidie calibrator homo a ema utumi se eye adwuma ananso se enye adwuma strips na efidie yusu no ehu nya din osan se awo adwama so efie dumiensa eni atire selfidie nwanwaso ni yusu nya din kra ehia so wa ko school anawun ko school obiya betumi eyesu esenso a Codex Health Care Limited ebesiesi am so penedu wetua from true phone 0303 932883 announce say adefu efidentin time www.codexgh.co. Codex Health Care Limited, improving the health of the nation. Sankratwe FD, including the health of the nation. As a human papa I just say when you go home member be at Tonaniama akotote dia mai aha eya Sompa asempenipa Monday to Friday the dear him wa hapa numere no nsu bia de gopem ne no nkono so the senti no ha ne dura numere obi afidi da ne oba no atenase eni atenase nso de atenase nimu a na ye ko e de akopanyi pampa jomo adwo ajo bibia boko de ade na etete wo na wa akora odin de say na wo firi hen odin de say na wo firi hen me free me did Francis Apostle Francis Onyemechi me free Ahomaso Apostle Francis Onyemechi uye nyamini ba yes sir okay man of God there na etete wo anumre osusu say Sompa se mpeni pa betuma aboa me ko school okay bomso tech bomso okay and the pain no e fe no kweku tepsis $1 man school bet nagati primary JHS Sompa school okay as a Bible school okay our 3 time okay regular okay and our intensive okay and our mature okay so me regular no we are me sako mature okay intensive and me call mature me answer na the 3 grade in IV okay so me are so along the line no chire in there was school no can say me say obofo bi wo ha oma maska okay so yes so course we na or nyuma bebe like maybe yes or idea be as akwanche senjene so and I say okay since ono e pen dia e fan say papa okay ana e busano ana ye na e doso ko e ko tu ona mo ana e ko busano say aka koncha na o kan no I sing ana ono say e wa hodo Sompa FM 14,000 140 million odi ya obofo be mo iska no yeah o ton na ma wana zo ye de odi ye inyoma odi to inyoma kakaka odi to adi ye juma no na bofo ne wanante se da bi jama de so no maska okay so bofo no maska so bofo no be manska okay because na ya kata no say school ya ko no say asoro bie no so we school so ko ya so ko bie wa so say den nyame ni ba abotre ba bia metie kakra ya kire se wakọ Bible school
ukwa wie na hu say osofo a odam anim no sofo panyin oye founder of the school wo school mo yan sanchani bebre yes sir obi yare otimi ma ne kro wo ho ase sika kakra wo ne ho ase obi paade otimi ye ma no ade no kire yi ne wo okay so no timi ye okay ana mo agi na die ana agi na die okay ana mo hunu se wa wie school se obi asole bi eso na fom be so and afọ na for e scan ye de ye na so obofo o maska on say obofo o maska na nsa na o mabofo na maska nchire udua 140 million 140 million I mean body mvie say maybe 40 years yanko ye ni so I mean say okay so where this kind of man no na see maybe e be yan ye shira no since 2022 be pimen na ya ho he ndo ogasa kwan be so na abofo no be fa this kind abro no so ye adwuma bi no de afam no de abro na so da hoda kro abofo no be ba se mena ye gem 140 ya kwankire nti musika na ba enie o se so nyoma o ya kwankire I say okay na scan ba o say hold on mienu ebi wo ha o me man ya gude say gold sika kokko I say okay so yes ye the man jide e wo ni mu try this guy then e man so ya hiwadi so up to now the worst part is that Nedi Nechi no friend bishop honestly we friend or me come chance say kata say na me pe me sire no na bi aje ni duru dia ejuma no me ho so ntimi ye me mpa bi ko gutu bi na mpa me sika den e mama ko sika no kwampo a me bobu san de ye so mpa me sika mama I don't say ono wate so do anytime o konkran ya no akona mane me busa na o say dan kan he busa o say dan kan he is okay na o kan he dia ana me so mbedi na banframa o de na banframa yeah yamini ba wabusa fo nim say o ko Bible school amunim ba omuni so go Bible school ka fra se mbuze busa we nyina ye pese omo mutie ne muda ho maye aduma na aka so ko hu school no e wo dia na ye nyame dia ni dia de no wa ko school na wa wie na nim se aduma na nya wo dia na ade wa ho oden ko pra pesika bi e dia akwa ye aduma nya wo dia on say ejuma no according to Bible we ko Bible obia wo ni obi no tete no untimi sorry pre compare Sompa FM for obiye osofo mini problem wo leaders bebre wo ho aminim odi asem na se aha Elijah ni Elisha mfato ho kese odi asem na nti ye wo mfato bebre wo Bible ma kire se ebi di bi no mo na ase obi onya frɛ no saa obi di obi na ase meni saa problem ba me kire se ni obo oni wiase na di adwuma agya wo sika na dweteni na ne dia nti so we school ada na won consult wo no because me gidi yes okobi asore na asore baba on kan chense o yeska rather be ka chense o mo awurade mpae na obetre na hyem ni nwuma be koyie ni wanya sika di se nyame ne da so tiase wo nwui na adwuma na wo ye na wo be wie school ada na amọ ne mpae se agya wo de makọ awie o nti wa pave way mame na me kwa me fa so amesi wo dan metima ye wadwuma na wo ho me hwe wa me de me modern mo se metima ko school no makọ awie me etwan wa hwe wanim na wo ma sofu panyini kase nyame obo ni wiase wo bofo bi sa abofo ne mesika bofo no nyada wo awurade afro no nti ontimi mmere osika ni bi ti ono papa no momu ene ka kire bofo no se wo nso be so ye nyame adwuma nti no o mmere osika ni bi na o disika ko ye uzi okay me ban say school ya ko no anya Bible school keke aya odifosem school property school so property school ya ko no is all about practicals akonchire so yes so ya kosua if we know to akom yansan nyina wi economy yansan nyina nti na wotimi de wadifosem na ye den ko okosua ya me adom awie ni nyina nti wadifosem na atimi ye da bi ko ye kan wadi hunufo a onipa ohunu ne efira chichire ba da akye ade ene nani mprempremu ade etimbato so watima ko school nyina wie dia ene ye de na siye afedi akoba se papa ekura ka sei no wani so ade hunu antima ankyerɛw wabofo antima mo wabati awurade antima ama meka ankyerɛw se nipa ya mene no wo sommi ne sofo yi pese obu no die bi kura na mo se mentu ne yan so okay wo so wura difu yemu no wo ma honhom no be kasa abofo timba nche obi sisiwa na me ya adoma otimi bi wani ma hu wo tima trima me na duru se then ni otenche we buza sa ne de na okosua ye okay now they won't back no say do yakubon so ye na adwuma ade bi wa e pese sia
Who you will not see the revelation, so no nyame pese so fun bua no obu maybe or per se or the chair or the chain lesson or maybe that's how I see it but see me on because I dey be why per se see a but me home pa kwampo a unya result mani nsan afesu nyame nhira sa akwan so na mabusa biem se wakwa wie se wabeda ne difo ndi aba se wunhu papa ya kwantire be na watima ye ekotwe naba eju sika ama wo ana se bi etua ne ka amna hu sa ade oye no enye papa bibi se etima koso oni unyame akasa unya ni sa ankomo di boni pa de achiro bidia enye so me pese me pa kwampa so eda me ka me je mesika okay edio nyame ni yabo afo ye kona ye ni togwe ahaban keke azibiribo zonkaru kagoka akotutu nkomo ye ba na nkomo na wo fie ha no ede na emu oduru na nsemu na nkomo na nsemu nyambe ye yabo afo wai aha me busa manfo no adwene no na me busa nka me hawo wo de wasema banke ye koso street but ne ngofo bebere bebusa na mpese mbusa na yi ano mo sebe ye mo bam no mo boa o mo so behu ba bi o mo nante afanti mane hawo kura ebewie na bibia kwa akotodin di amai togo kura wa ha watena ase ne de se unyame asom ne dada na amoa wa obefa togo so abo ama ne ma akotote e de ama togo ahaban keke azigbiribozo nkaru kagoka beni half togo half saman we no aba betena adusu bomfa chen kurum ma me anita hotel chire hono chen kurum e hono wo adusu bomfa chen kurum hono a bomfa hono a sa bomfa na to chen kurum so mienu no a ehona togo ahaban keke wo wasi bomfa hospital junction osi wa busa akura so petogo ahaban keke na frene na mo be ba be fawo wono wasi so bi jijewa wo de twa wonsa bonkum se ifa kire no obehwe wonsam no wo fon so sa bodi bo ma me di bonton a wo bo ebe kan sem ni nyina de akire na afo akire wa kwankire na waye se wontumi ma na kachi mpo a togo ebo adwuma togo edi dwuma ene togo atena se ye be di togo ho nkomo ebra ne PRO wa ha ina se ejamuna na edi no wadanse because onum ya togo timi ye ejamuna akwa ba kwa mejesu eburu pacho bibia boko de adum e do ba de ase sida worship center da yes sofu panyini ode nsenchire ni gu akwa same didi ezo mo benya mutie yes oni tobi ahaba keke adawo ma yes oti apo sida de sofu no me yada ne sa oyo kwa na so be kwa sori dia oyo oba no wale yanka mewa no ayo e penazem pa oba beto ha oga say won fa oh se togwe se obekwa sori a because no togwe no o de nyame di yes wonyi nyame so wada nyame sa wada nyame to obekwa sori a it is a straight is sida uti o church ya iba sof penene me look alike mo ba sa me o mo nam kwa yeah ya fa check se free to go aba keka so ye se trene no e dos pa ko be trene e ka to go aba keka se mo ya na nsenkyerene no mo kode o mo nim de okay o mo nya free na makase wiase no obi obetena wiase bia o si wiase da ho kwa bia no ena kampai boni ho yeah so obi a woti wiase bia wo dwen se wiase e da ho kwa no no nko ana ne bia no ena nan kampai bo nye mpai bo zo ni ebi nsikwa na sampai bo ni de wiase no esitie no e ya hodo tumi e wo wiase no enkwa bata ne doso nti no na togo haba keke afamu ba kwa na mienu edi di dwuma se wo se wo yade a papa no se wo yade a togo haba keke se wo yade a ko hospital on ka se bra no ho tie nie pa o na no obi ko se ni tie ne ya ne no se wo ko hospital se wo diabetes a wo ya ko hospital emo togo se de ono no o chew anenti yete ase de aye hunhun masam na obi oti wiase bia na obeka se hunhun bibia ni hunhun mu no na unim ni awoka hunhun ma se me hu che bibia because one hunhun ana bayi ana adamo ni hunhun ba ho a opamfa ho ne se odi credo ato oprum ana watoto dem ono oba onkuta safoa obewuram emfa ho ne se woti play mu emfa ho se wote kaa mu etu omo mu ye dangerous na wonfa wani se hu omo eti ye won krofo nso anyankopon adom omo saa ni no a omo de sa nhwe mu no
ba ko a yeni no a ye ka ne ho asem eni togo e haba keke sonkalu kagoka papa yi adum kese na ne papa de dom no wo se entra wiase kwa ne mo me ko na nipa nti na nipa ho nti gisa adum yi na to adwuma ne so ti togo haba keke o gina ha na watena se ne wakasa de bia papa yi kasa drum me bia ne wo su e kire se de ohun ne sunsun no ya na no odin hwede komo aye die hwede ye hu o ti de bia me kasa se mo echi obi nipa da sane bia se dwuma die bia wu die bia ne ntran okwa to na mon kotogo aba keke wo so de bompa ye emmom ususu se noma bi ko efom enoma bi chia unkuwa de sebe abrabo no ba na agi agu entran okwa kotogo aba keke ho oton ayento sika na beba obotoma na hye sika na ade adwuma na hye unkuwa abrabo ye basa me se eda ye wo ne sesa ho hye bread na wonim etene ye kanfu togo aba keke ama o se obi biara ya wo sa tibia wemu ya obi bi wa buruchire me se togo se bon ho ban na nipa nye wakwe na ye start ni ye ka nipa brabo se nyonko ne adamfo mebo aha adamfo bi ho ne nyonko bi ho de ye kan wodi ni tumi baye na de yawo but hu wasanse sa wadwen kura eti ade bi obokuta bi ye papa bia no ondo wonpe obotugu ampa ukọ fie bi mu a ya pra nwura abo ano no na sunsun mu no no so hwetigu ye kase obi hweti ade a ade papa sese ba fie emma obi anya ne chefa no wono nko ade wo hwetitugu ompe intentra hokwa ebi ni sai tini obi wo hono ma sebo yare a ne yare ne yesisia no nam ho yenim ne ani ti wasi ni ti tim yesi ni yefu o tim yesu okwa aburochi yesu okwa adwuma ba o wakotwa tim mese entra ho Sompa FM emma sebo dasani enkontontwe no enjoy obi akum obi afa ne yere obi akum obi afa na japade entra ho saa me na me ka kire obi kwa timi kum obi fo ne yere se obewu na ono asa afa ne yere na die nti na obi kwa na ano ne na tra obi na danfo pa wu ye na sabe yade aka ne ba no ko na danfo no wo wose ansa na me disika no be ma no sisa me fa wanza yanka sa se mo wa kwaku asama wo kan aka me die wo ma me fobia ya wo mutu ma me ba ko anya ba na ba ko wo mamu mi sanete na me mani nyina ko pia ma no ne bi ya doctors afi maami a wo ne ma wa broche na wu maami na ne ma na wa broche no wawu afi ko wu ye na duro che ni nua no a onkira num asem wo sen a ono na ku no kwaku ya se reason dia wo ku no ye se ya wo sen a me ma wo na ne ma no so agodi abroche owu o mu nim se me nko na me ye o mu maami o maka do mu nyina ni be ba me so hwe waku na to atwene kwa enu nti ye kasa asem a kire wo se ye kasa nipa nya enye ni nyina na ye nisuo aka asem wo huhu masem etu obi wo ha ampa wono na ekoba ampa osofo no ampa sebo papa no ampa o maame no ye nim obi ono awo ne ma no no asa bre o mase e wo ho mesi etu ye be ma na ti wiase na yo ba na ti wiase maame ka asem cho obi wo ho a awo anwo no enye bibia o me se wa wo de ndia ye no enya asem ketwa etu obi akwa wade ni kura ja no se onwo okay enye ono ne pe owo pa na susu masem akodi ba odia di kuro kotogu haba keke ho entra ho yenim ne yeka kwagwo mti radio so ni bi be pe number no fa number ntu dwa me enko ngura ho na omoso mfa bi mfire togu wa wo tv ndie number ne bi na guso fa na wa wo tie radio de number ne betu dwa na chro number ne 0244 48 47 0244 48 okusa number na de pa o na togesi ye WhatsApp ya no number nya WhatsApp yes afeso 0244 50 66 20 0244 50 66 20 you trust we be
0244 0244 50 50 60 60 32 32 0244 0244 50 50 60 60 32 32 Togwe ahaban ne number no ne number ndoso na kwaku no obi busa se da bia nipa foforo ne betie ye redwe se na ohwe ya nipa omo frɛ ye no nipa foforo enu ti ya no obi busa se ne Togwe kura wo hemfa mama ncha bebia wo bia me se brekumase so finka na eba emedu ojoso kura si wo dia si ya ma me anita wote kura ye frɛ na figyase kwantempo no so wo fa ka na wo de ogira junction wo finka na eba wo gira wa figyase ka kura kwagu Ghana ha wo komu a ka ho nya den pa e kuro ba kwa figyase okay ka ho nya den ko anaju se eba na jo konkon kura wo se ka unya bisi kuma se kwa benya fi ampaso wa ko aheti figyase aheti figyase de me de bia me ka se obi firi wa ni kwa so be pepro to bia wa okay si we down otikumase okay because we need to bia benya ka eti bo modin si ma me anita ko wo fa na figyase ka wo bedu kuro bi e frɛ wa chan okuro okay wo frɛ du chan okuro men si ho wo ba san kwa akosi kuro bi e frɛ na sotwe kuro na bemben tu ka se won nante kura na betimi wo frɛ sotwe a na wo kɔ bomfa ne wo ma huduo mienu de minim no ba ko asante a kyemye ho bomfa ne wo sa afigyase kwantempo no so wo si besi bomfa hospital junction oho na Togwe aba keke wo du na wo frɛ Togwe se Togwe ma bedu bomfa hospital junction obema ne nkura na ba be fa me se wo ko a Togwe aba keke sa sunsuma e hawo ne abrabo a wo ba mo nyina fa ko dan papa no menya hu chinyifo se wo kwa ko challenge no okay obi wa na no se go bi be try na hwe na ho no duru ho no mu a enya wadwen se se be braduasa wonko an wa ben na bi akotra Togwe wono anka se o ya baifo hene na ono ne no ma odi ya adwuma no enye moja sam o Togwe ntwa moja enti se o yira kwa na ko baabi na obi se fa wodwan bra fa ponche bra fa krama bra Togwe ntwa moja odi ahabai eni sunsum na ya adwuma ono do ono aka to no so se wo ye baifo mu baifo a ni papa na de sa do no to eni tu be dom na obi bia wo se obi a wo sunhum bia na sunsum bia no Togwe nim obekọ no akoka chense nipa no wode ne ho abedom kwa kunim sunsum a wo wiase nyina de sopa ye baye omo so na se ya de ti na de bia meka se nkura mienu wo de na ba ko so a de o hwa ne ron to ma chen de o so no enti abaifo no sunsum mo mu de hwa kase no wanyini kase no wanyini to timi nwura tokuro bi engetura ne enti abaifo se ade omo so ne hwa omo so na ha ye enti Togwe se sa hom ni nyina omo hyade na ase enti bo modern bra manche wan kase bibi ni wiase enne first na se obi o yekurase ni ene bodua enne ministers ne se ben prejudice MP enne omo ma sika kwa no mi dua tato enti entra kase wade ni munti wa bro chenti bibi ni wiase Togwe haba keko menye mistake emma ye nkonfanti ni tankoto adaka ne de woku no no na ekwa akoto adaka ndi abedisi nipa do nyina abekwa sieye akwa akosi ba akoko ni wo obeja wo se ono wo tra aba mbisi edi wo mu nyina abeja wo aba enti entra wo emma nipa do mu nkonkosi o ene kodwofo si se won tra mo ba ba akomeku no na ma pempem enkonkotwa ja do nkosi no enti entra wo sesebe wo tra ma baye bi aba be na hunhum bi ubi bi that hospital ya tro drama na dro bia ye to ye timeto nanso enkoda entra ho eye hunhum asem fa ko Togwe aba keke mesi Togwe owo bomfa bomfa ajuso che akru bomfa kwante bozo ko ye fa number tu gane yempom nyame aduma wuku ada esa wa 0244 48 47 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 0244 50 60 32 Togwe se baby awo bia no se wontimi ma wo de twa ne bodi o ma me di o papa baby o free ne fa WhatsApp no mencho se wo WhatsApp no na se ma ya na se wonya twen ebi mo predodo obu a wo ba na me ko ye mi hu hwe nyabotre na wa trama no ma na to nyabotre enti ye fancy Togwe se nyame adma wuku ada ye sa wo fia ye che obi bia Togwe ye che obi bia wo bia inside ya nimle wutie yo ba de nhira na onye okase o ma aduma nkoso enkonko na nimle bo o manfo asebe o mo wo hawo na Omanhene mfa ne to ma pemfre enim so ye aduma so e de boa Oman Ghana pa openimpa ntino se wajo o siga se 14,000
140 million. What do you okay. Nipa do say no agi bi firi mu ana mo ye krado so mo pescali akonya meduma. Oh mo doso but e bi so agi mo de. Ada no mo de mo ye dey na so ntimi ni. Amu so mo de ne come from ani bia. Ana o send this kind of small. And what him from anu ascend. As they say Bible school na da so ho. Ada so ho. Bible school na so. Ada so ho. Ono ana da so da no ana waton. Ono no da no but ono wa kra one crime. Okay. Tema committee 25. Committee 25 no. State junction. Okay. Na aso da kakisa. Okay. School no Kumasi. Okay. Wow. Na me pacho ebetumi aba se ode man wa ya kwanche osunsum na edene na motia na mo scan bi o. Yabofo na mo scan di sa no so be ende. So you give for suppose won say maybe so ya dey mo bia ade no en koyi before be this guy. O etimi si o. So obi wo ha obi wo amane na oba wo ha. Who's the first we go the can here so go hear the back on. So betuma ya answer. Say maybe ya dey a obi ye ya na o enyi. Enyi yi. Ono ndi o agene sa. Nti aye yo anye yo mfa ho. Okay. Ezo obi wa start nyam di man. O me check wa me start ya check but na me wo obi ase. Okay. So we free di back ase. Dabia me na so. Fa here. Check. O ba o kra no. Dabia ono de onu hu we na me ye no. Na oni so animre wo hu a ebetuma hye no betuma du ho ya o kakra. O da ma de me. Wo ye say wo hye na se. Nti ne manfo nyina nim so mo sofo keto ana se sofo a wo ye yi ni. Na numere nkomo we nya de sa o. Am fellow pa nka ye se ne nka emwa nkomo ne nya de. Ise okomu sa asole be hu se ne sofo no e fa bi no uni sa asole ne so betia. Ana wa anyina nko won so. O me jine ko hopa. Nti na wo se ho no wo ba no ne sofo panyi tuna de se se no bi di aye o. Obecho sa de me bo so kura. Ebi am ho odin nti kakra te so. Ye hu kan be fa so a onsa beka. Because we no me kasa me mo achia wasole ni sisi a na abonidin a wa amoa wo mo yeso yenim ne ye ntie ma onye sa nti asole ba na ehwe a obetime hu nye sa pa se be mo abodin wo bodin a ene nkoma awudi nei se me sofo no wa meja asole Sompa no kreda ha aka chi nipa because se leader na wo lead me no sebe na need to be do extend say man sofo panyini bi ye ni say ya then it means me ho kire me ontime mo ame enti no ye ma mo asole ni din na ye be help an so ye be fa so a won sabe kan sika dima abonto yem na asefimo producers mo ye de na fa wakasa ho amoma ye hu ne eko na ye hu ne de be bo ababe adafo awrade nshiro nipa bi a wotie ye na mekoso abonka ye se Coders limited Coders men control se omde machine wanwaso bi aba sa machine wanwaso na abegda so no me pacho me ka bibia eye portable one e hye obotom especially mo amye office work ni mpanimfo na mo mfie ko nanim no ye de check say ye pressure wo soro itimi check say wo osa wo typhoid je say e check ne ma bebere do say to machine bi ketekete sa ne bo nso nya dene na wa wo ho ade a wo nsa no se ne akọ hospital ye wotwe moja no ketua bi e beba na ade aso machine ano sa wo de sope e be twere ne ma ekoso system nyina ade a kire wo na akyo say ba edi bosome edi na wotwe edi nanu etu ya ne ntem e be boa wo na fe wa akopɛ ho aduro no treat simple the way dey say obi anya bi hye ne botom se de nkofo atu aguso wan kontem unya bi ade bi aba foforo se no anya be wiase ye boa ye de beto so no utibete ti samre afu yi no kɔtɔ de ne yankonko yanim number ne 0540 647 867 0540 647 867 ana 0206 972 963 0206 972 963 ofroma ombejo so OCP fertilizer OCP limited for the diabo sa fertilizer we no ano odene se de esi bo adwuma no entos ni be ye fa je ni be ye fa mako be ye fa nyado ni be ye fa antropo no e be ya kase kama e OCP fertilizer for the diabeja so atomo OCP 15 enomo OCP 2010 OCP 10 OCP 15 OCP 10 eno no mo de ye mfudie ni nyina ma ne ko nanim te ne usa aso do so aye OCP kokoto bi na ne ma nko nanim mfama ho o number ne 0555 909433 0505 909437 ipajo tie ni yo me ye na brofo kwa so
0555 909437 anaso obeka 0555 909437 ofre no obejo so anaso obefa we 0555 909433 0555 909433 ofre na wojo so na wakonko no togo habanke kazi bribozo ngaru kagoka oso ha bi e ha no fabra de so bomfa ubeduru ebefiru so oso ya bamboni uyetuo hu adwuma ebajo hia bambo nyesa ntokwasi na wo kwa yesa o de bank sika na ko mbehia watutuo bra no mo ho ba won hye wodene ye to na ato na wo sere e togo habanke kana yesa kona kache no mo ya jo yira frunsam ya da so do ba no ya ju kuna frunsam ya da so do kunu one na bre oja ho akọ bacho japade no wo fa oso mfa achefa mawa e togwe ahaban keke azigbirigbo zonkaru kagoka 0244484747 0244484747 no frɛ no bejo so Lawson Beverages oma wonsa no no oma waduro ona di delay mine baaye abaji dini ama sɛ de ngofo atu aguso no isi o sa de Lawson Herbal ba chese yale bi a yale konom Lawson Herbal ne bi ebekɔ ene ne capsules ahodo nyina frɛ papa Lawson na ginchiremu a chan media ode be ma 0248619999 0248619999 ofre na ojo so no akwa bia de no ane krobo eno ane bia papa bi etififiri sa no afiri makato se bishop kura wu na se ye yie no nko ade abekọ ne yese wo krobo no agi ne hu di wa hetitan Christopher no mo nam oni wiasefo nso nam onu ba bia obepa bia wo to bedi nya wo ye bia akwakoto krobo na etififiri bi ni wa na se wo ngaye ndikoto bi tubiton unim no mamem ko ho usu amem ko ho nye force na yanya ya nyinyini ne de etififiri sa na chese ene me ko na nimpa ne bantuma montene so no ebi no betena wanko na ye juada nso no krabu nti ebi betena wanko na producer mpacho bibia aboko kwaku adia na ekoso papa ya semdia na otu anamo be pa na otu afa ho yo kwaku manfa chaso kuma na na bedi de okay wone eye master amwa okay ono so so exos wo eye sindis na na bedi de also sindis wono ma okay sabe o mu teduma de na me am papa spiritus free abrochi me mu aba bedru ba bi apa obi am ne cha aya cha na adema kwaku so cha kwaku em se dane de nyina ya na ma po na busa producers also production line wa ha ti o de menya konya ma mfa ntudwa obi etia na ape ye hunu number no ye 0509 0509 43 8484 was it nina kana ho ai 0509 okay 0509 ai 43 aha 8484 only atoso ama okay we ene bi ase o pese anopa producers o ba ha anopa 8:30 anase every 7 ko nyina no ba beto ye o wa asem bi na bi ha wa obetuma fresh number no na na edi nkomo asem bi atru so bi kwaku wa ha ne tamale ne ye ndi kra ebeko 0509 43 8484 0549 0509 43 8484 050 9438484 okay fa number no na fe bibia ni awatuma free producers na okay kwaku papa ye kana asemi wo ye software ni din no $dollar mine $dollar mine o TV station e wa Accra o mi o fa si minimum pa $dollar mine o ye young guy no o ye nice guy kwaku on kana kore o fa se no onya ne kwafo enna kwaku mi di $dollar man nim pen onya sofo die ntia me ka se wonya sofo ne se kwaku papa yi na asem ba ye no e kwa aboso be 9 ni okay na wonim de $dollar man oye odi biti amanfo yi papa we me mblemo no $dollar man e wo eye numbers ne be se 4 nti ni Vodafone na o frɛ na obenya no no o frɛ no a oje wo so a no obusa ba bi a o free o da ho de kire na waka se $dollar mine waje so $dollar mine no wase ne sofo panyini ni ho kwaku obasan friend bie mu no na saa ne na oye $dollar mine a o TV station a on ese so oye sofo no ono a na sawe no be kasa ebra pa ina samba ye mibusa ne se oni mama pay wase no kre oni mu no okay no kre se waje ni sika 14,140 million waje sika na ampa
wase yan sika no waje bibusan say akwankyere a woyɛ na adwe so ode yama papa yi otimi ye ma no ana wanya ama no wase ndie gise nyankopɔn na ɛbɛkyerɛ ɛna bibusan say sɛ ɛyade a wo so yɛ sɔfoɔ a wo yɛ odinfoɔ wo bɔ mpaye ekyire nyame ana sɛ wo de what school ekyire kyerɛ nyankopɔn hyehyɛ ya na nyame ma ensua de wo mu a esi dan na akɔgye sika 140 million dollar man say sika na ɔgye ye no wase gire nyame ene betuma betua sika yi ade ma papa yi kwaku ma bona be sɛ abosome be 9 a papa yi na asɛm ba yi ma bɔ dollar man ya wɔya twɛn nyame adoma ɔkyena mema bishop afrew kwaku obɛhwɛ animu a dollar man emfrew na anopa yi kura na ye bɛbɛ fidie su yi me fra dollar man fa enumre kura ye bɛfɛ fidie su kura so no ma fra dollar man kakra me fra no no phone wadum no eti kwaku papa we sika 140 million de kwaku dollar man pɛso ɔkyerɛ sɛ ɔde asokwan adana na kyenkyena sika no nya de so betua ne nɛ ɔkyena so ɛka ho eti kwaku yɛ di nkɔmɔ no de ɔka nyina na sɛ papa yi wonim no waje sika 14,000 na 14,000 papa yi de man no ɔyɛ sɛ ɔmɔkɔtɔ nneɛma no fanya akwankyerɛ ɛmfama no eti ebusa dollar man sɛ sika 14,000 na ɔgye yɛ no akwankyerɛ na so ɔde yɛ ma papa yi no ade na akoye anase enkoye ofre na omfa dikwaku ye ne dollar ma atwetwe nkomo de okan nyina ne se sika na nyade se obenya ne ozim wo fa se dollar ma asem na age kwaku me se dollar ma ya wo TV station e won kran the number was is here mate ena kwaku enyo no nko na waje sika o waje enipa bebre papa ikra oti ha ikra ndidi me mo papa waje sika emu ntoma nyontoma eche se entoma ne boodin ni na waje firi papa no ho na on se dollar man na no de kwa kugudi agbo de adwuma be dew nti so obi tiemia dollar man onye sofo producer abotre okay na dollar man de me am office menim no na ye nyina ye be firi bi ni ahwe ampe no puma sibira ne yetena so bia ne ehunu ye beka etom de bi wa abrabo mu a ewo bi na awie bi okay ana sebita frache oso ba nkwaje ade emere ne se wa okwaje no ya na fere ye wo sanity nti de say dollar man kwa dia ye ma ye bonto ye me ye hwede de akiri because me nyini so obegu ne ho finsa so free so no a oni ne ho ni kura ansa na wo fa mbo ofu onim nti no kan wakoma to yam so de wa ma abo na ade aba na ye hwede de akiri na bibia anko kama mfama ye na dollar man wanye sa o be ba be kre ne ho sisi a ni kwa so esa emwa kura dollar man yamba David bibia be fine aha ya sompa sempenipa sɛde asɛntie bia saa ne yɛbɛka na asomdie ne yɛhwehwɛ ɛnyɛ ntɔkwa ne nyinaa ne sɛ ɔmo nsa betumi aka na afei asomdie no aba tomre bi abramu wa bibia timisi nanso esiwi a yɛpɛ ne poma sibre ne yɛkɔyɛ no yɛkɔ computer so de aba yɛba afei yɛde yɛnte ho bɛba na afei yɛtumi akode akɔyɛ no yɛnkɔmra sisiɛ 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasam ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Omanhene Yaw Nana wakuafo yi afuye na saduru hobi mu enti wo dwedwe fertilizer afiwe ubayusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nso do so e ma woboka ene atunda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ajuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK
15 ana OCP MPK 10-2010 akuafo a wɔn so ɛdɔ legumes ebi te sɛ soya beans peanuts ɛna beans wɔn so ɛnkɔgye OCP fertilizer a ɛyɛ TSP OCP fertilizer ebusu wɔ baabi a yɛtɔn kuayɔ nyoma ɛwɔ man Ghana mu ha ɛno ti atufoɔ ɛmfrɛ 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yɛgyina hɔ ma Ghana ɛne Africa biayo Obrade ene wala bonti no bobra ya boniye ne se betimasi yi a na ene wara ene asamasio asamasi pa asofu panyina te asole o ye nyina ye ko bini abe ye nyamedwuma ya ye ko beduru ya sofu so ma abofo ama yesika sofu agisika no a bofo no amfesika na amreye obofo na se di nisika ama se na ho kire aba enti aya asam kase pa sofu panyina ye me wo fasio ye ye bunu so na ye me wo fasio asemi aye be se panico nya ayo wanta se ne banimfo a na no so go fa asem fufulabo yewo ofafo ayaka wiase ye brew ofafo ayaka wiase yewo omono yankonko ye ni okwenko na no mse de ibetu ya Felicia se wa card no abeje da bi o meje sani pakwe koso kan no ene last day okay se ono ma sakronfo na jiyo my sister be a listener was so sorry bag brown be and a cafe color or documents wumpa I think Fisher said wow so ni nyina gum e da ne kwano to the abedan to ni pakora ono ma konfo je so so dem e no be fa ya o makoto abu obi da no ti bramon na bra beje we kan wa msi aka no bi no enkan bi wakuya che tiefo ne ahwefo abra ye ku megidi ye se dollar mine se utie din ni kura se o ya mu show dollar mine se tie akwa kusi anka ne kura nyame bebusaye yanka ne kura nkyere ye nua wakuo nsom so se anyi nipa meboa ye kan ya nhwe ya obi a okotua sika bi onim profit obenya nti ne wo okotua nyame aye wadom Bible school no obi a netimi ko say sunsun mu die o say ye Roman yo say ye presby say den yo Bible school akọ wawi aka bom miensa watima wi ye nua ba ma yem sekira asem nka nkyerese ne say ska na okotua ye no na wokotua na mfoso ba ne wanya ye ntima ntwan awrade anim ye ko Bible school ya kasa kire awrade di manim kan na ta machi mama dom no na menko school no tigwagu ya nhwe ya obi a wanko school na dom no nyame de adom no wanko Bible school da nanso o ka asema nyame fa enya ze etimi frɛ mutia sa no ma we yo ye woni pa bi wo nyame de adom bi adom no so obehwew na mimi se de bi ameka me se mbehwew na wo yare da wa de nyame de adom no bewu a me hu nyese ba ye nyare eti fine ye de bibia beto se ye Bible school what ma kwa wi ana sofia ka cho se fa 100 something bra na yensan nyina ho na yemfa sa akwankyere eno ye tricks ana se ye de ade a ana ye suma bi na wo de mam na mimi no mienu no yakase waben ne ya ba ho na wabeka asem bia kyenti de bia meka asofofo bebre hyem koma wan hwe obafi oba begu wonte da sa no ma wi sisi $1 man me no ma bi ho buka se yem kwa me nko me ko pede $1 ma vie ye se kira asem kan kyenti de bia etia ye tia manfo ni ye kasa kira manfo se no man na de sisi wiase asaye no ya da ne pataku na ene ye kye ho we entutu a worry su mind wo no ma bi ho nyame adom kura de wo wotire watima ko Bible school wa wie ya ntima ntwa awrade anim awa sa no ma we ho si akosuku awe na ene asabia de enu ntine obi e sofo wo de ne kotu sabia kura bi ase a wose da bi mi o ho so ne sabo mu hia empaibo hia adom aso aseme nko because obi apeso obotai no daka papam ye nwie na nsape de okọ ni motive nan se sai kana no akotua no ne woni mi se wo kọ ne de sai bi ama no etu ba cha na nimu a no na de wo kan sam ampa jene de ye hu TV so ene de ye ti still
debi amu mankrofo nyaye sa sika wi ka da fa bo apata bi kwa na fa nipa mienu ka nipa because bible me yati asese nipa ba ko de boeni ba ko sachira asoro abofo mpempum ani age etika ba ko pa na te wona se na wo sachira na nka beboa adanse wo ko akotua sika ne ama wadom bi sa sika na wo kotua no na wonim se obenya ho mo ho na wo ko pa ebesa edi kotua na waji bibi edi abesa wasole ase dollar man yesu nkwa wo sika de totro sika wo eye die wo sika wo ba kom se ono te se de kwa ku kan se dollar man na eye kai a wo sika de die wo sika what they are waji ya no business de che obi etisa nipa wo ye se no ye friend the dollar man wonu wo sika more than wo de no fa wonya we na me ya wadom ye na ko pa dom a che de no nyeni nya na sika o nyeni nya na ya hode nyame betima bie wani ama sabe sa bible school nyo bia na tibi ko obi enti baba no obokrarika no wa shwata le gan na osi ho na wo shankom na kwa akwa yesei mami nwale wo mami nyesei ise ya kan wo so de na nya yi eye honhom asam enti honhom asam no ye nnuani wonim de enti okotua sika na di bibi e de ba ya sori no e de na sese ko ba ne sa me sa dollar man me mblemu no adwene wo wi so me sa adwene bi ho a me ma me ka sem cho me bro no so na kwafo je me fom me ka na me na fo sem se wasa wo bro no so pa nam se no mo twisi mi so no opa enfa mom ye be wo enfa wo sa o but no ma bi ho a me ma sa fidie ni nyimi da na me sika no kwa so me na makotua sa dollar man se me fa sika tedi no kwaku ye nwa big mistake e wo kwa bi so ya mi atomo etanya bia bible na ekuta for what enyame asem na wom ye kan nyame asem kire sebe ye kan ye maame nom ne ye nnuam ne ye yire nom no ene ye nkonta nom opani so ba bi na wo ye nsankire ne ye be support so won ko ho ye ne be boda wura na wo kwaji breakthrough but when ni de wan twan wurade anim wa wie suku ne wasan kotua sika se obi se wo ma ne bibi ede be bibi ne wode ma konfo bita mane wo fie ni wa me ko sofu bi preach de bia briefcase ekuta no se wa kwaje suman ene shey me se me na me di asem na chi e wota no so konfo no kwa wawu ya bona ba wo kwa akonfo bona ba ni e friend obi ni mebo ni bi ni e friend obi ni konfo obi ni na madam fo pa no sofu bi kwaje suman won ho ene wa nkotua okoja no wasan di sofu natam na sofu ni bufu ye na okwa sori dem o ebesi yanim mi ana me ko he na ye ko kan wa se ye bie briefcase ni suma ye dem set ni edi asem na ye ko so wiase ye wu ye no me de ye wu me se ye ma me no me ye papa no me ye wafa ye wu bia ye papa ba ko kan won so ne ntoma ne ade ade we o dola ma obaji bibia o wan hwe ye me so fufu odi eso nam kro besan age ade na ye ko so yi eti kwa kumi de dem pesa me kanya ye nwen adwuma na di no me sa ntokwa we me nkoko sa ntokwa we e wo me so waba de bia ye tie ye tufu ye kasa yanka nyankopon kura na obeka se ye nya atwom ha ade wo ye na ntwa ye nyame aboa wo tire unim ade unim akenkan wo ba du school me nsam wa wo wie ya so fa se fa se bia na ede ne wo de ma wo ede o de emu sase ede na na ko de ma wo dan ka ade ba ya sole ana wo be ka che obi okay enjoy ye nsua nyansa kakra ye nsua bibi kakra wo yase ye mankrofo fo sika do sika we sika ketwa ofedi kwa kuma mfazia asam no gaza wo kan be kan na ayewi ene ma fo pa fi se awa ni panya ni misa metia minti sa ende bisa papa na ni mo nyam dino tumre bizo wan kan kran cheda mfua na wo se na gro enjoy tina bambusa question say ono so for panyini kasa say make okubu achi na de ade we ayeme a mema na fa na say mepe kwan hodo bi amaje ba enya kwan we so free say obisa first question say waje enya meduma no oso mi da so ye me hye obi ase enne say ni pakoro wa ha no na sole ba bia ehwe wo no e be susu say ne papa no so te say eye 1 e ha o kese na ade aba number 2 asole ba bia na adwene mu do bia no be lose trust e wo mu die ye adwuma na obegina ho bi die ba respect ne beti akọ 3 enne se wa wo asore kura
ka members mu be chetu so na so dwene ho ko akire e ba yenye producers na ohia me anka meka to say yem frefre no de ba fine e ma asemi wa ye pa asema ka de ba nya ni na na etena ha ka free say airtime yo ene first ne pa baba ka wa hwa be ba ba bum ba bia mete na so atu bi no mofo because one thing I was say you know when you nyina including wa akurafa kwa dendino say why na boa won kakra ma atimi tua school mi ensan nyina fees saa me na bofo ni ho a question saa me na bofo ni ho. Good evening dollar man. What you say na say saa me na obofo ni wo ho ndu we busa ho question say obofo no wo ho na wa nkohu bofo papa na anyu sika ene bofo na ankasa but nyame timi gade won kakra wa wo pede ni won fifire etima ma wo de awie school ne de a ene na nka wo say ka cho say we da wo bofo reto bofo no say nyame kro na betima gade wo ama so pese wo ye na adwuma obema chances aba ekwan ba akon nyame masika ba mo asofo nsema endi kwan asem na mokope obi be ka je se na se nyame onfam free instrument so wa na otu ho na mo yete ase ba oye nyame dwuma mo kwan ya mo fa so nyame sika urade mfa won se make okubu ache bi yeska ni kase wo kurum ha obetuma ma yade abọ me wuwu ndi se wo be ba be sa me yade na fa me mabuza se de na wo pe mo achem se me hia asole dan ekwan nyame fa so hwe mo asofo no de tro bia mo ntwen so obi be ye bibi fufuro bia on found so hempon bi owo kurom obema yade abọ no de be ko hospital nyenye ye o be gin rose nyenye ye o be ko akotene won sa keke wa akora wunnim asem a wo beka na enso be sori anopa no asole waka no aka ajo se ba bia wo pe wo prot bia me metwa amaw na wasi wasole dan ekwan nyame fa so hwe mo no eduso ni nyame be nante a umpai bo fasting mu no ma urade abo ase bredu so wo hye won mu ne ono apebuwe ediso o check ya nyankopon suma yesu wo ye bi batimi osani afura ana dom ni nyine ebuja se papa na akoya na ni afre ne maame na aye bone ana ne papa wose dabi omu bia anya bone na emmum sebe ye awurade ani monyam beda adidia edi awurade hyada epra obi fo obi ani monyam hyendia it is our name pam no so pese wo wusi asoro dan ne mene pam no pese wo wutimi sisi fie etoto kasa ohunti obepra obi emfa sa mebo bra be ye se de anim ofalumbe obati asensem dwani lumba no na ewuo no de kidney nyina pro ye de na china doctor na ba fie so na awurade aka to se ko memese mesa obeba be fa nsu amenu ma hira so keke menum ye be sa restore me bibia enam se na mi wunti bebuza se sofo de na abese menyama sa na nyame hwemo diana mo wa utu ye nyame kura mpene so on support o eno ne anim guase aba no ampa ubekom dollar me wa ya ma bi nso amanafa ubekom ye nyankoma de o ye de watima ya ma bi amanafa ne enti amfa ne se awurade de ku hu ohia wo be so wo kire se we da wo no nye nipa bi na beboa wo nti na wo nko ade akoyeza ti na binum akeka wo de akoyeza ne nyame be so woje wo no ma akoya wo mu na akire wo bibi no hu se nya wo kwan no ne a ompe ne ye ma na be yeye ubo sa fe de odi wo e da wo fre be ka chance ye mpeska ne bium ba bi ade na duru no mo sese won kum nipa ade ne be yira sika ne be ko afi ubo so akohyema wie na wo ko ba da urade mpese wo be ko sa atebia nti na e bia nkwan wo de ene nkofo bi wa ma na anye yie nti eno no komu ya na nya za e bia ade na o ka so wo ye no wo ya mpa wo ye nso ye ya mpa ba be leading nipa no ni idea urade pese wo sign wo firi ho nti na wo nkwan ade wa ma na amba no nti na me se ye me a anka medwene ho bebere ko dollar man ye kana se me wo faase no o sika ne ho to no me mesimi wi a mefre no ni kwan so ma we be pia bontim ye bebo ne dini kura na so no so subansa wo de na de onya nkwazi asem no me ade a me kra jiri kura no me ko ho na nyame ana manko me papa ba na obu no ubeti wo ya ye untimi age wade na asumbi aba ye wi ase nya ne ma nyina na betuma fa wonsam obi wo kro nso ne yedi na chi wo fie tim de san be san uhunu ne sa na de sika pepa nim guase sika na ho ema nim guase metena fie fa sika to nim guase na ko ba bi we ne ye bodin dollar ma ya wo premier ni de se wa wo gina tv so address ni babwa bi na de panimvu de ye ka se sika fie ya ye mo bra kora timi so mbi ya na no so na ni monyambe na apeni wi ase ko se onyani pa be 50 a yes ka onyanse mu no maka agents ye beba so bi dina na me ya no sa no be pese wo tena no hwese obe yesitie no abedi ne hu ni nyesa de ye betena so biemfo ada papa ide ne ye ka wie pe me nko ba bia ye ne ho straight nti obi tie mi no nim dollar mana
wo se asem na ba Sompa ne wo fa na atiam endime ne wo fa frɛ na onfa ne empa de npo masibira nya saa ye de ba ko saa wati ye tame no a wote wo ne wura bɛho wa ho de scale wo nyina ko akɔyɛ ne anko ya mom ne bi ne akumi ato akone okusa ne picture crash ne say well nice man say me oh me say me over ase no no oh anasam na yamwa akora so otimi yesa enje basre wa she ko tu tai ne ko timi sha opani sika na de akoto oh ko akudi a chene se ne shu nyina be ka se sika papa ofiri bo obla nya ne da bi o de wo ye me say atetenkro na dollar mine no atetenkro na wo na ye ne ye pay ho ta ne ama wo ma ye wo anya sika tam ene nipa bi ti kroma we sofo ka wo dam no ye ne ahiafo sika no wa jeje ne wo de atoka dam etu na wo bra ba de nka wo hiamfia o nyame nipa wo yere nka wenjira wo ne yere wonga wenjira o fele ko be gaso wajimi o fele afọ bi ti so papa na sika nde sa wo tamako man wa o papa wo okura wajimi aka chance wajimi o papa wo okura wajimi amane hunu so wajimi se na wa ana wa mu se wa wurade ana mo na wa uduru brata woni wa wurade abompa ya aso na wie wo se sofo so be mo obofo ama usika yenim sa abrabo ya akwankyere nanso nya ne wo kan eya frem dodo because wonya fa wurade abofo ni nyina wurade somo mo da wurade edise wurade pese bi be wa kache no be nante a onim ko be fa so akire na na nante enti wurade ne anwanza babu ne kuta ne wurade ena wo yanko sofo bi be ba sesi abehun sida worship center ama ba kwa mtewa ebu akwa kofodia wuhia nyame nipa na uhunu Kristo present na okra me ada na ya prayer ho ya gede ai kwaku emese for 40 school dem start mbabo ndu ko yesa bia kakra nyame sofo papa be ekusie de wanya nipa na 10 sofo papa o kasa ma wurade te no obe ekusie de wanya nipa na 10 bro asase so bronsam na ewu be ye bebusa dollar ma obe chire mu prince on fere ade enso a e bia no so be kasa ade angode ya ma nka mo de frɛ nya medumanim ayam frɛ mu e bia ono so be kasa straight am yesa wo se yo so be mu aska because minimum obofo o meska na o gisa 150 wo obofo papa ni nyankopon na wo beji 150 million ansa no am obiska wo de se wan kasa akra me megina obofo okojo sika no mo je no won yin fam ento bible ma no esuman na nkwade ma no batete ne kacha maso abeke kansam nansa pe na kwa eye de adia sika no jete ho adia nyame dia woje dia kwa hefa nanso be nde kwaku eye na me die kura sa age akan da bi sika no jete ho adia ewrade dia o ade o mo ye na nya fine na fasebra yesey de adia ya you every ewrade nshiro obi ano nya obi akase onso betima bo awuram ye mani patu pa bo awuram ne yakọ obi ahunhunu ofie wanka bi on tiase ode beba ma abunto yam dollar ma ba betua ono onim ya no wo fate esa next time ono betene kakanka yanko yanim osu betima bo awuram se 244 0548931930 yes solepe Cedar Worship Center Boakye Kofodia Bishop Albert Sechi Bishop na Robert name hello Ebalumba ye Ramani Ejuma dazi Ni ane don ken Sida be jiga na don Jifo nyina ho ye de yanko ye dia be ni dia ko ye ni se chane se awama mo pet obo mo ni ni dia ko na ko to wa ba tika ka ko mo ni ani sara sa o ni na ko ni ni ano dia ko to ka e ka ba e na ko da o ta ko ni na fa a chi chama Ema munyanko ko esina ba nyamisha breni dialo hello yes boss offense boko de yango yani ma la bi ke de yo ni ta ilamo ya ba ya ba ke ni ma ta no Ini saya dimana tuan ini, ada itu baca tak? So, ada baca tak? Jangan yang hello. Last caller. Good evening, sir. Radio ya dia nanzo. Yang adu, sebelumnya, apa dah waktu lalu, Bible sih.
dia ko shepata no mufa nyame nka ho no onye okese o samro ba bia juice ka dia no kra nka se kwase afata je ba so bi asem we chan o be yi quotation nyina aka ho ne o chekire ho abe pra wo bi bai pa me o je di pari nyina di me ho ya ogutomre bi skana no hia de o se fan we na nsa kanade Cedar Worship Center so for panyina bua kwakofoli di ona ebetena so no eye Bishop Albert Sechi kwapon papa we nyame ahira no papa general overseer nyame nhira no ye solena omo ba be take over na afi yakon akoye nim di no ye solena nyame